Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Loko xiyimbeleri Dokodela George Maluleke va teketlela timali hi 17 Lifestyle tolo hi siku ra 31 eka n'hweti ya Nhlangula kwala ka lembe ra 2024 hi ta va hi vonile postara leyi karhi yi hangalaka ka swiyenge swa mabulu leyi kombisa leswaku xiyimbeleri Dokodela George Maluleke va ta va ri e17 Lifestyle ku ya nyanyula ntshungu. Se endzhaku ka loko George Maluleke va nyanyule ntshungu e17 Lifestyle ku vi na nkandziyiso lowu nga ku hangalakeni ka swiyenge swa mabulu laha ku vonaka ku xiyimbeleri Dokodela George Maluleke va karhi va tleketlela timali hi nkarhi lowu va karhi va nyanyula ntshungu. Hi loko mi ta swi vona leswaku vanhu va ha ri na rirhandzu eka vamabulandlela, vanhu lava nga endla leswaku vunanga bya Xitsonga byi fikelela byi nga fikelela kona namuntlha. Hi tsaka ngopfu loko hi vona vanhu va ku fana na va Dr George Maluleke va karhi va tsakeliwa hi ndlela leyiwani. Nkandziyiso wa Dokodela George Maluleke loko va ri e17 hi lowu. Mi ta va mi swi vonile leswaku i swilo swa matimba. Leswi hala ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina ya xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa. Okay, ni nge le xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.